Lau wao sina po asunga fua o vai aso taitasi. E fia folofo fatalofa le mai moanga le tunu e le ngata i Samoa nei ia o whapea fo iso se tafor ke lope ma o maili tautua ma le o nanga le whakasa TV mna tufo o tamanuia whaiva matiute o lava singa sa fita i tunga i elta tua tunu le ni yaso i le ngata o le urufafo o le urufale o le e fo i male fo i fo le uta ma le tai le lava o tamanuia i le anga le leo le tua fo i lona viinga o foi le nei lao lao tātou te toi mafuta e se whaapopongo le tātou pukalame o le lau au sina. Whaasoa matuwha meine o tātou tamamati nā mātutua. Iau i lātou wa loa lolo lātou soifua. A o le matua foi leo lo lātou si la fia i whaafi tāuli mauna lu i tau. Ia e me se foi o fufou whai foi on whaasoa mai mo tātou. Me se lava tupulanga laro vao le nei tātou fou le fia fi nei. Fia e whailo mo le mai moanga le tunu o paanga o ainga. Ia le tama matua. Ia po tau taia fo i o le ainga o whai o nā maua le lao lao. Me se fo maua neva no malanga mai a tunu e mamau. Ia e whaasoa le tātou pokalame o le nea fiafi. Ia le tama matua ia seti fiti. Iwa se furu tau sanga le matua o soifua. Whamu mo tau sanga nei. A toa iei le iwa se futasi. A tonu fo i o le ataua lana whaasoa. Ia e mai fo isi fe au tāua mo le mai moanga le tunu. Ai mai se o tupulanga la luvao o Samoa mo le anga ili lumana. So i fua manuia tama ne vai ngor tātou pokalami. Ia, whaakitai mo le amanoa. Mo lama na awe le inga ma le whamanu le atua. O na le nei amanoa wha aulo o maua e tamanoa tuai. Tā le ese mawhau o le au o le tūranga. Te le ai na mata mai whapu i le porkalama nei a o whakanoina la ofre ngā lua ngā le atu au e ua malolo mai ngā lua ia a le ua wala uina au ia wa uia na stangati whatawa Whaafitai le avanoa, whaafitai le lao laua e ulava o futuna inga tātou pokalami. Mawalunga e tau whio le avano ta pena i le atua tātou te mafuta me se fwoi whaasol mai moa ngā Samoa. Ia me se fwoi tama whanau o lo alala i whafu. Ia mna tulawa o leo maua le lau lai whai oi masui tātou te mafuta. Ia wai se a fwoi masani mātou leo langa o lo soi fwoi o tō ia tunu e mamau. Salo la ta amata mai le amatanga wha mole mole seti vātu ta mamtua. Ia e lo tupuanga. Ele ngata i nei utua a ia opo fea foi sa e soifua mai o lai ai ma tu o te mamatua ia mo le mai moanga le tunu uma fa solo to ia ta fisili Whaakitai ia alo te maa ma le sunga ia eti iwi na awe malo whaskosipi i New Zealand i le aonga Māori o le St. Stephen's College e lalo mai le tui saute o Kilani. Ia no mai ala sau sanga sa avei whaaskotsit. Ia fo i mai loa ma whai a onga i avele. Ia o te le loa pe fia tau sanga sa whai a onga iro tama. Poro ina le lon tama o sopoana. O tau nari malua. Ia, ona anuaila tau ina malua. Te io ina whaaluina tau sanga. Te le lope fia tau sanga o tau ina natai. Ai wala uina lo le kalesia e o whamisionare e tuwanu. Ia, le teimina o whanau. Tonu masina alau sauni la ua o le. Le atu Elise ia ona tu leo au le ona pota ai le i o la ua sa ia i fo le missionary sa pu le pota na tangi o le siamani na lula na fai ngā malanga i tu walu
au iai le faifeʻau o emosi ma lona faletua o ua taumalo iā o le faletua faifeʻau ma la tamateine e igo e alakena o le kena la o le igo setasi o motu o le atu elise sa faigoa ai la teine lea ona talosaga lea o le faifeʻau i le misionare lea o misulesa o le siamani o faalogo la ua ma tala le aʻoga fou i pauta pe mafai a o le taimi foʻi ai ia ona ave lea o le latama lea faaʻoga i pauta o te o atu la ina ua o matua i tuvalu ua fai aʻoga sinia ia le kena o le kena la na tuuai aʻo ona avea lea ma mea ua mafua ai ona faapena ona faaogā le aʻoga pauta e tele o misionare sao i ukini ma isi ala nuu o le pasifika tuuaia latou fanau ae o i le galuega ia e toʻatele tamaiti sa matou ola ai e pauta ia ma amata se mataupu o le o child care o le tausiga o tamaiti ia ua lai foaʻiga e o le uaulaga ese lo fifi ia ona o le lomatua lenei ese o le faapiti o le faigaoa kai la uila vili vae e tolu polele tolu ina au te leiloa la vili le uila ai la le atali o eti matua atu ia sa nofo ai ia vili ai a saula e pota o ia vilia le uila au titi e tua ia aluai e foi mai o matua mai elise Masana po le ono fitu o tau sanga i le model school tai malifa ia o wa o nga ina e yo ina to vala wina to ina foi a nga i lo mo fo a vea lo mo fo ma o nga mo e fia nga lo fa fa fia e fa tau sanga i le umona to e whaata usanga i mālua o to a whaino tau tinonga i am tō whiai whai whiau o le tau sanga a whii salau whasful wha ai to e whalau lia loto inga e pule malo fau ia na mātou mai lone malo fau ia o te mina rau o waonga no o ko taimi o te titi o taimi na o no tausanga te aloa i leao pima 1, pima 2, pima 3, pima 4 full tausanga ia la e lole standard 1, standard 2, standard 3, standard 4 standard 5, standard 6 no ina is full no tausanga ta e o standard 6 ele pe o sone o es full ono i fo e o po tau sanga tolu e high school ona mai lo to ino te su e amene ile afe i se lau fa fitu ia o se ona la sa fai ile tomo ia o pasi ele o alo avele fale avele fa fitu o sea on whaingatātele me o le ngā luenga le ngata le nā o mātou nā amatai tamiti laiti e whasi e tamatu a wai mātou le lo whaini ngā luenga sasa wāo mani me whapenga a sasa e mātou le wāna to ato mātou e to sasa wai le mātou sasa wāo ia nā amafo ie a mata le tai au msa o la falon por fitu au o tan longo e tu al malai e an tofi le profeta al e sa se va ai e le ni breakfast
ia wai aku kani pre e o fa le lunch e lengi lunch o mala onga ia o le fa le onga to a maua le ainga le fia fi ya tu o mai a onga ia to filo tama o fa lum a fa ese masi mai e mo ia ai ale masi loi loi ia a osuna na ole fa so e fa ia a so ma fu la stofi a la so folele e no lo le mama na sa ai le si tu banu o avene ile mele ia ta fa sanga i mele o ele le ofisa o foi o Saina ile si la tu mai ele foi no malo sanga lo e ave ya ta o mai ana fia ya vai ala tu fia ya to a mo e foi me ai ya o la stona i no lo le tanga ya o te le taimi tama tuane e fai te me tio e fai lum na o ia la tu talo e o mala tu i fai ngai e pia e na me le ya a le ma tu la tu talo ya ma tu nei la ya ele se na me ma te le mo a privilege le al mustano ya no lo le no o lo se no vai lo suenga o le e lua a tasi suenga e lua me o iai o le high school sai le fi e ma TTC sai mali o ma tu au i la e tu sai to lima ia na ala na pasialu ele a high school ya o si o tamaia sa o le la fa ya na walwala wallo wa ngale e kolisi na si fatasi ya high school ma le accelerate school sai la le mani ta fa ia le primary da senga si fatasi ya le sa mo college ma ta le kolisi sa mo le a fe sa ni mo le tau sanga ya a fe se lau no faiva ia na mali wano to ina ia o fainga ta te le lai ilo ai yo te to lua to fine ma lo uso ia ma tu tina le fainga no eu sa lo le so na o fainga no na le tu e pi lo nga lo mo bona lo lo ta sa wi ai fa banola fa sallallahu la no le choice al termina o molo certificate na so e ka o public service certificate o solo fa na le treasury e yo ina o tu ual nga dona ual New Zealand a fe se la o futas ele fa ir mal sabe ao nga lula o te latu nusila o le whaingofia na maun la ngā runga o na e hele ua o matua o Aisa Lam o le atali pito matua na o tau pengi le sa whainga whalaenga ke lola o Lam e ta ala pi te punga mai ma ai ngale ia no mo belo o pepa whaingalo o ia la sa system accounting le ofisa le mamo e o la tu loma whinga nuenga ia ai te o maliu ia stama e te lei o na qualification na me te stus o lo le ilisi vai no le Ministry of Energy o whinga nuenga ai ia se o na manatu mano o tau na privatizing them yeah, for the state coal head office. Yeah, by inisi tangata
e lo na fai ngā luenga a vene papisinisi faina ia na mai le ave no e matou pe mana a ven tu pe fo le severance payment pe te mana o tau sanga mis ia no el malo e tau ia ia pe ta iane o vai vai o neto tu ia no ave ane o le tu pe o to fo i fenga no le office wa onga la sui uma le office wa onga ua o to tele ona fatu langa le le numero tau ne head office fa avano uma le o ngalwen uma mai al pule o ngalwen pito mauna ia o mato ngalwen o le fai tau inga fai lotanga ia ma bai po ai ia fo ie familia le ia criteria le isuele ia tangata e mawina ngame ia na velo le recommendation ia da fai wa familia ina mutu langa e tau na ia na velo le ule fa pena na pas ia se ia una mai ale ngandang sa po tau sanga montu ia alwese lo male public service au tau sanga lo mole office of Amtalo ia on the pilot training ia pasia na malua le luafe sul malvan na mawala step to le no ato lo lus ful ka sa nga luai yo ma la to sa ngani le au te fai ngā le office from Charlotte yo le fan mai fa pui pro bon office loia fam sinon office fai ngā fai ma ia po ai lava mana mis fam Charlotte ia mato ngā lunga na fai ia lo ngā lunga na lo fai nei le ai fai o mai tem nei o mau fai male tina la inga lo fai au ngā sa wa tols funi o sanga o ma fai au ngā sa ma fai pesi ia e longa ese si me tui va ponge do lani Paftai salo lea ua manino mamala malama le taltalanga. Fai anta to fo i tua fa mana mole seti. Wai sua fauna yo tua a. o fiti sepana ia masiniva ta veveu o fiti sepana e mai le ala fanga o sana ia ia malsina e vai potasi ma satano falali ia masano fo i o le a tau fua ye lau moli mau male talatalanga ia e tele fo ia nei mea tau o le tau ma tau o le tatu pukalami la amata tu pel vaenga le me momua o le matau o seu tua sa faya o ngai abeli ia aya tono le o le silia mo sila fiane tatu paanga o le sa fa amanu ina ia lo tua fo ile se tasio fa ilunga tau o lo al kolisi fa na tuino non se la tau sanga ia le la sa e to ya onga fo ia vele o la se la nguna na ya o wale wo e to ya lu me sa fa ya onga i sa amata mai lo tua ia mo e ai ina wo e fu le wo ile ya lu a le wo ya lu me sa fa ya onga i lo tua mata wa mata ale fai mai lo to ina o te alo sue ala te fialu ya le ele o le pongai la lo fialu ona sa yeto in a ese foi o ma fo fongo na fialu ai petra yane o tu la o la sing ma fa le o le fe ngai ma nga wena o fa pele o ale pula lo to ina le ti malo fo ese ala me wala ina ave la ma fa inta la i malo fo e no fono fa lo so fo alla ai le lei ia al melele o
Pule malo si ai sama matua ya mato. Mai se ole. Ale lo wa fa mo mo ya umala wa uma. Ya. Ole me ole fai me onga fo le le. E wa le ni la fa pe a me la. Ya lu se la te no fo ai ma fa ya me. Ya o te mi fai me ta tia la lo mo fa o. Fai tau tu si po la me la e te mana o. Ya o mai mata sa o inga nas. Ale le fai o nga na sa e pule. Palangi. O le ale me le ingisi le ma jopo fi. Ya e fa ma fa ya palangi lango. Ai fo. Ya. Ya au fa ya nga uma fa ma sa mo. Sa ia so ina fota isman o pone utumatu o mafo fau sa po san ridi lon vai o tu ao o le tamao te tu o ia to ina le mafo fau ia malelenga sa pule sa mo e pa ia fau sa inas. E pe o le tele o lo soifuanga i lo tama i titi pe o le sa fe ave e ni mesa ngalu lue na yo tua. E ni me o te tau mana tua ina so o nga i na yo tua ni ngalu. Pe fe o lo soifuanga i tono papauta fa solo i malu fo. Ina o fo i mai na o matunga. O se mea whainga taia te apua o tau whainela o matunga e whaalata mai a ese mai le lo matua lea Santa Sia. A vai atu nei o mai tama a onga mai le umanga i weekend. Te sola o lafi. Wa o te le masani o matu. Te le astaimi sa tam whai a uie e le ina ia talata le matu mastanga mau matu. Ya me se fotina la inga e se fole. Ko nei sama. Ese ala tau singa o tu fina ma lo usi le santo si i lo a le fata o tu il ma tanga dono ma tuai e se io tu langa na sa ye Masalo le manino ale tele o lo soifuanga me se fo ile nga te lo soifua o nga lo soifuanga lui. Le si vai nga ta we mana ia fo ia mo sa fa so tama. Le asa o e fa so ia ile se singa o soifuanga i sa mo. A wai le nga ta wa te le lo si la fia soifuanga sa mo. Fai fo si umio e nga lui me o mau i chila. Ya tu no mama. Le asa o te fa tu sanga o ani fa fita uli ese ia vai ngai lu. ale me mo mua ya so o fai nga no ngai nei sa pule palan o le si mesa o lo ya so sa pule palan sa ese le a onga e o ia te me palan ni te me te fa i palan lunga le fit ao mato samo e la lo malif e le la ni mat ko test fo le lau mat no fa ile peila o le fiki a fa no fo ma lau ba nei no fo te mai ya mato la e le fo mi na sal pe to lima te mai no fo le ile fo meta sia no fo la lo fala au ya vele mato no sasa le va o le fiki inas ya eleia sota ia sota popole rapeo a tama fo ia ni te le leanga o mesa pa ia e palangi ia ta plonas ia ma o tanga te fenga lo fo esele e la to vai palangi a o le yes a te mi uma pa a tala tu nusi e la sema se yes tau e tu fa ia la tu mo ia te tonu le nga lu e le peo ine e tano spalang is se ia tau la tu le sa nan man panu
ia mai ta wan se e pe la oi New Zealand e le fai longa pe Samoa wa ale lenga lenga Samoa nas ia pe o me ma fuanga no se tanga o tong ya o tong pa sina mal na lo fa sto sai ina lenga New Zealand Salo di e tanga i lisi vaenga msalo le utili ala faso. La se la nguna ne ya oi wa salo le sa mai mo am si le ile tunu. Ya me se fo uti talitonu. O le sa e to mana tu ne yutua. Ina ua failo ngata wo le na mawa lo tua. Salo fo la si la fie sa mo o ile sa tau awina. Ma tu o tamamtu. La se la nguna ne ya oi no wa alu e au mai le whailonga le au amana i ele tau tua si utua au whailangi wholang. ia e msano e o ai lama e tupu ai le me whai na le oso se mita o na loto ka whai ua i si tulang whape whai e nai no tua e te ngaduenga sa ana whai e i aso ia whaapatai al komiti o na whidiwhidia na mau whaelonga awa e le se me whai ngofi e me si alta vai tua e taimi o tau amatamata le aonga le ai sa o militama o fia o maua se whaelonga o loo tamā A tonu e tā ua le vala le wo e tā tala no. E a tonu fo e tā ua mo ele ngata mo whana wa onga temini. E a tā ua fo i mo le mo i la tō sa o tau ina iai. O le tūlanga i whale a onga ma me sa wha o ngai nā aso. A me se la e peina o tala le na whaalongo il mātou o ngā tupulanga. I whale a onga ma me sa wha o ngā o api. E whaina e tau whaasoi ni me o mana tua. Ma whale sa whai au tō wa o. ia pena whamtalatu mātou sa nofo i lamo ia sa matai me wale le ma sa whaanga fo ia o whansi au i lalo i no senga maula premise ia no lole i le o uma premise a li folo i le i ma senga tau feo lole ia whaanga leo api pena fai atu i leini no fai tamai i lalo ia onga i manifa ia te lei loi nutua lato lea te vai le se nga manifa manififa i le whainga sa whai pālangi nā hapitoa onga mo lau pālangi i me whainga luenga me whai ea lato wa onga o api me rapena kesi whai lato kustoso me rapena tu ai ala tu me aunga e to atu le sia to e faunga ma to na ya ele ai ta si ala wapi tu si mai me o la aunga pe yo ai na tu ya va fa te lo ma tu se api se sia O aso la se e masania no te whaalongo le whaaso ala o mātutua. O vai tau le tam vai o le tamau ainga man mativa. E mwhai ona e tau whaasoa i le vaenga lea. A lea fwoi sa o i tau mātau iei. A wā ta whaalongo i la so ia teimi fwoi mai le tala noe le tupe pauni. Ia pe tasi se tupe e tau whaasoa soa fwoi lea e o i totongi mtulanga wapena. A sa o i tau mātau ni meo mana tuata ma. ia olo tongi la matai e se la poni le totang pe ia iwa poni onu se leni ma na tene e tupe mo ia al mato ainga pe na tano atu to fa ia tia ia tupe na sa ai e le lua vanso a ele matou ai tarafo de falekoki ia o le toiesi falekoki nei atu ia te leaiga fa'asoa lelei o le matua ia ina ia o atu lesi togi o la e ese mea ai ai
i le tongi lea. Ia, ele swape o se. Nga maua me ai, ele mwhaintua tu te saina i. I me tau samu ia isi ai ngā o lo le leia la tō ngā luenga ma. Pai ngā luenga o tangata. Hau ai ngā po le tango ni ma. Ia, ka so le leia ina ia o atu le sito tongi o lai ai ia nāma le whanau. Ngā ro whaftai. Whelo lo lua ngā luruengi man lo matua. Se ka le sia i mi usila whamole mole. Ia, o le matu ia i ne o le whakasa i Wellington. Wellington. Ia, o lo ngā lue ai, le matu whaki au. Tau ti anga, ma me ma le whakitua ia tina. Whawhitai. Masalo whafonga le tunu umani lo lo tupulanga i le te leo lau whaasoa. Ia ele ngata i lo langa tuputupa e vatu e tamamatu o loso i fuanga lue le ngata i samoni e tunu e mau. Masalo foi, ia ua mawhatotonga le whafonga anga tupulanga mele tunu. Paua leo si vahenga mune muli tamae fia maua i sau whaasoa. Masalo foi wa e maasani ilu i tau o le au ngā tupulanga i samoni i matunu e mamau. Le asa o e whautuanga whaatama. Wau te masalo o whaafitau li mai e fō mai. I le ia ma se whaafitau li le ia saina mai e le tō au ngā tupulanga. Le se i o mai nā vea o tō malau wau sina sino le atunu. O le asa o e whautuanga whaatama i mo tupulanga. I le ngata soifua o ngā whaasolanga i ngā luenga ma soifua whai ainga whaamole mono. O le mele o te loa i tupulanga i nei as. Le ese mai i mātou tupulanga. Telefoni whaavea. O mo meo. Meo le ava malos. O te alu New Zealand. Ai e tamai ki akasa mata whai ngā luenga le treasure. E whai la ko menga i o points. O ile o mais points o ile ko mais points le customs. Meo ile le falo lo custom. A me la ko pia. O ia po a si me. Nga tamai ki ai ngo a kas. Ele anga wala e ia e tātou len whai. Ia sa leini ni tangata o na nā te le nasu. Wa a whapewhia ingo sa moe. A moe e moe home brew. A wa leini ana poinsi alua mai ni. Ni ana pia mai custom. A nei nasu. So a ese al melo ia. Moa ngau pia tono whalo long. Supermarket. Sa le whatau i nei la, i aso matou. Ia atu whanau mai i tele whanau lamtu. Me ngata le whastangata. Au a mi o le tapulea. A me whapena. E o fo i meo walau whasaina. E mo ia e mo i o. Au whanau fo le toite te ale se wala au whasrai nei. Lai mo inu whako le whako mo nei. Ia te whanau mai ai. Sai ti o te ngatu kai mo e leo leo. E mea hapena. Ia ma mea fo i o whana. E la mai tonu na tunu. Ka le ai nā me la aso. Ka le telefoni tā vale. Tele ai dai sa vali mai le situ pia le situ sa fo in in pasi i te alwa i lo la fanga se tele ai sa vali ya to ya ona ta se vali attuale i malu fo alu colis ya po ave fo te mi sai ai le inta vali sa fe ai ya me fa bena o swing o le langa le wa alu ia e sau fo ia ma le tau whai a isi na ia le lei me mawai e tau whai isi e peifike i la koi mea awal whapipia La tau sanga na lua mafuta i malilo matua. O le sina vaenga tau o le misi o le tala anga o lo soifua. O le poutu le na. Aka weno no kolo e o pei amu mai LFC ia o le a fei se la no ban
ma fai pe puan ia o le lo tu fo i na lo tu ma o no Hamilton na ma tu scholarship ndo ta sanga o ia Hamilton alwa tu lo Wellington mana mira maro e le fai na pharmacy ia o tu Wellington e o fa ka tiel na pharmacy so the pharmacy e te le tingai tu sala o ele fala bela bea Faftai wa mafatu tonga le ta fa so ile ni fiafi ya me se fu ua tala fe unga le tatu pokala me mo te faftai mo woni ni lao man fa mana tuina o se lauta usanga kolisio aveli ya o le ngata fa o sila mai mo mai ya le socio tamam te toy me se fu o le pule mana nga fa ya onga mar kolisi ya le fu mo woni lao tatu pokala ya se tasi fu o suyo kolisi fa tala no mo tatu pokala me se o le sao ta o se o tua lona lua fa fetai mo woni ni ya vano e malanga mai sa no mo woni ya vano no tatu ma tu mai tu no ma ya wo lono la tu sila feeling ate sa moni fa pe fo so fa ngai fafo wai o ma tu fo ini o le fa na wi fio I fafo pe fo o le le tu mai tu ai ya ai ma tu te lo fo ini fa fi ta uli lai fafo pe tai o le ne fia ya o le lavo wai fo lo manino fa tai fa so fa tai mo le tu fa mata ngo fie sa fo lo fa fonga le tuno pa se fo tu pulang ya o ma tu talo ya ngalele fa mo fo lo lu malanga mai ma fatua ya me se fo lo lu to italiu ya tuno e maulo no fo manga lu ai ya ngalele le tu e fa tu lu no na file mo lo so I fu la le ya wa fo le tu tu ai le ngata ya inga mo le no me se fo yo le kalesia o to file tu ya ngalu lu ma o nai le fa fonga mai mo le tuno ile fa so le tamaya certificate se tasi fo tamali o le tuno o lo no si le fia ia o lo fo lo no so I fu le ngata I sa moni au fa pe fo ia tuno mau le lao malanga mai ma fatua ia wa fo ile fa mo pe ona ia access mai fo ia tuno I sa moni ainga ma fa mo fa na tu no se la to sanga ko liso a be mau lao e fa so mo mai moanga le tuno ia a o le fo u to ta pe na to talu tuno mau ya me so lo ngofo ma no fo manga lu le kale si e fa ka sai Wellington e pe ona moli ma wai tama o talo fa manuele tua ya il soi fu nga lue ma soi fu au nei so sala fa nga ina a fa fu sala sa ma to ngana fa ma ngalo tau tua le fa ka sa TV fa ftai nei tatu pa angolong lo ina ni pokalame fa ftai mai moanga le tunu e meso nei tatu bom pa anga mainga manu telina le ne fiafi tatu to fila ile na yaso fa soi fu ya Wao sina po aso ngafua o vai aso taitasi